etika, budi pekerti, akhlak, adab, tata karama. Naon dalilna? Baca dina Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6. Ya aibil makna harfunida yu munada ha huruf tandih ladina aman sifat marfun ku disana fi'il amar wa fa'iluhu antum al amar al aslul wujub. Jaga diri, jaga istri, jaga anak dari bara api siksa neraka. Tah urus budak teh, urus. Hayam leungit eangan budak macan balik diantep nya hayam. Hah? Sok nanaon teh? Urus budak teh, urus hei. Budak teh kudu di bapak-bapak, kepala keluarga. Tugas yang paling berat bagi seorang suami mau tahu, bukan hanya sekedar memberikan nafkah lahir, bukan hanya sekedar memberikan nafkah batin. Pang berat-berat nak salaki supaya anak pamajikan salamet dina seuneu neraka.